The Premier Sankara niwe mwumva. Dutanye Everest atagira ucikwa. Nyuma ya Chris izina keeper. Bakubwira ngo basi sorry. Atagira ucikwa rero. Aracari Sankara the Premier mwumva. Atuye Mazembe. Mu gacengiro ka Gisozi katukugereho. Domis Mazembe. Dutangira. Shaka kwifata nk'umwana wa mama. Sikia kipa. Istopasi. Busane zanje nawe turasa. She's coming now. Nikumba nenda gusara. Atagira ucikwa kanone aracari Sankara nakubwiye nucikwa rimwe uracikwa icitswe so Domis nakubwiye you miss once you miss out. Domis this the Premier Sankara in the system we run the show atagira ucikwa soba show time shaka kucha vibe twagiye se no say do tanya Everest. Okay, take it right. Saba Sankara Ajenje Police is yaje nk'inori nizo ziza nezisubira inyuma. Ya inachare GT Business Group hatagira ucikwa. Down fit no munsi nugutarama. Gutarama Sankara bataramire tu. Bijanye n'amasa. Ye baba we. Barajaye n'umunda we. Barajaye Sankara nazo. Senajaye wanyanze we. Oma baby girl Wingora. Kujikuna mu bizango. Kukora mu bizangora. Zakudigi dandi. Zakudigi dandi danda. Oma baby girl Wingora. Singomga. Sanje zirushiza Jackie Chan. Seta cyose kirangurura. Sinshaka kuba soba. Okay. Show time. Let's go twagiye. God bless. Aracari Sankara wumva the one and only. Oya nonsaze. Okay. God bless. Soba. Gomana nanje. I lead one. Gache. Nimba bangwe yamangurutsa gusa ndikumva ngo ntago ari soba gusa. Byoza si imyoto yese nashaka nk'amazi yitorosha. Basi soba we. Ese katuje kucyatuzenduye. Director, editor, music, element. Niba ari kasike unabona handitseho element. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima.
ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Inshuti y'ubuzima niyo vuriro ribikora cyane. Abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. Sasa hakuno hagombe agaragare userukira igihugu cy'u Rwanda mu mahanga, muri Thailand. Umwitozo warimbanyije atunyasanga mu mwitozo haje hakuno akaba gatoya kanzinya muri size gakomeye kumagaye. Dore uruzingo bagiye kwica umuntu. Giti yishe umuntu we, ufende karapfuye. Hagombe hagaragara ibyaserukira igihugu cy'u Rwanda muri Thailand muri boxing. Ngaho mwicane aka aya urugamba Giti vs Rufendeke. Abonetse z'ubwoba atinyemo we abanzanywe apfira ukuri. Abanze abwaka energy whisky Greborot amaze kunywa aza mu mwitozo. Sasa finali baranzura userukira igihugu. Ibyanyoye sishasha yishe umuntu. Rufendeke yivuganye unywa ibinyobwa byujuje ubuziranenge byahamye. Ibi binyobwa ugezweho na Gashemeri Business Company. Bazoka ni ikinyobwa cyiza kiryoha kandi gifunze mu buryo bwiyubashye. Abakunda ikinyobwa kiryoshye kandi gihumura n'ikawa binywera Bazoka Coffee. Naho Energy Whisky nicyo kinyobwa kivura amavunane, akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko. Ibinyobwa Bazoka Whisky, Coffee na Energy Whisky bizanwa na Gashemeri Business Company, mukabisanga hirya no hino mu gihugu. Abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B114 cyangwa mugamagara kuri 0788 mukomeze mwinywere Bazoka Coffee, Bazoka Whisky na Energy Whisky mugubwe neza, ariko kandi mwibuke kunywa mu rugero. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Wari uzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, NETEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etaje ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Tangira gute rero barakwereka batuguye n'abandi. Iracyari Giti Group Entertainment hamwe na Business Group hamwe na Epic Pictures Presents. Abo n'abandi bateguye
uwo wumva nawe ni nyiri sauti Sankara da Premier. Tangira gute rero mukanure cyane. Screen West. Mad Films. Bona abandi bateguye neza cyane. Sangana neza cyane. Namwe musabwe kukanura neza cyane. Ubundi mukumva neza cyane. Najya nkabiba cyane. Urumva? Film Scope Entertainment. Byose tubikore cyane. Tujya mu mwuga cyane. Urumva? Epic Pictures Group presents. Abona abandi bateguye neza cyane. Tanyira kuno. Masaka Goroba. Screen West. Lottery West. Bona abandi zateguye. The Black Road Film. A mad film, I'm friends coming production. Nakubwiye aho nsoma nihuta mubwire maze mbasubize inyuma basomere. Avarice niyo tangiye. Kuki filime yiswe ko? Kazina ka filime ngako. Tanya masaha bagwa. Isi. Urumva? Look Ford no mucikwe no mukinyi w'imena. Look Ford. So wenyine abakinyi bo ni nyinshi. Alexandra Nell. Yeah. Ryan Panizo. Patrick Ewald, yaba executive producer. Ubundi sinaje kubasomera esiki. Ndavunwa n'iki. Kucyanda nyari ukubahata ubunyonyoko ubundi namwe urumva mukumva cyane. John na team babaye ba producer. John V. Soto yabaye director. Yonyiriga filimi. Tanyira hakuno. Saka guruba. Hari imodoka yazaga. Kurugo rumwe ahantu hamwe. Muri akagoroba. Saa yine za nijoro. Hari ukina ka chess. Thomas. There you go. I've decided I'm going on a holiday. Ndashaka kujya mu karuhuko. Mve hano mu rugo njyandi hano. Kiki hehe? Where? Hehe. Sydney. Shaka kujya muri Sydney. Why? Kubera? I need a break. Nyine akaruhuko. A break. Akaruhuko. From what? Akaruhuko ikisi. Break from you, Thomas. Thomas nyine akaruhuko. Kandi uno ugomba kukama. Nyine kuruhuka. Banza umugore n'umugabo batumvikana ati nyine akaruhuko kuva kuri wowe. Who the hell? Sikyo niki? Can you answer it? Sheni wagiye ukitabariko. Umugore se nkaho atabanye n'umugabo neza. Ndashaka ruhuko nje kure yawe. Hang on. Buretse tuza ndaje. Urugo rumwe. Umugabo kureba ntagabona abantu neza. Arakingura. Hello, Thomas. Bite Thomas. Shiraho imbunda. Urugo rwiza. Mudamu hakuno. Arimo aragarura nimba twite ntumbaze. Mugabo n'umukira afite urugo rwiza inyubako igaragara neza. Thomas. Tom. Mudamu natwe batewe. Who are you? Urinde. Back. Subira inyuma. Move. Genda. Money. Mfite amafaranga. I can pay you. Nakwishyura ishaka yose. Mudamu sasa mu gituza. Abari sinzi icyo bashaka. Twabanyatunga imbunda Tom sizi n'abana we yishwe. Barasa n'umugore we. Bana inafungura igikapu. Bracker wants us out by 2300. Paika arashaka ibihumbi 4,300. Ubwo ni sangahe? 7:30. Let's get it done. Reka tubikore vuba vuba. 5:00 zuye, sorry nari nibeshye. Mu gitondo tuvuye kuri bamwe bateye ijoro ryashize tugaruka hakuno. Hari urundi rugo. Hari uryamye. Bwakeye neza. Narwo n'urugo rugaragara neza amazi ari abakungu. Hano hari umuheto. It's your daily wake-up service.
ba serivisi zo kubyuka zageze waramutse mugabo zanyaga kabo urumva merewe ute Tired. ndarushye Yeah, so, you're ready for the tournament, right? witeguye amarushanwa sasa umudamu manza arakunda gusera n'umugabo we buri kanya abyibuka Tournament. umugabo yamukozeho tangira kwibuka basa nkamwishikuza We'll be fine. ndaza kumera neza winkoraho Dad's coming to support me as soon as you come. papa araza kuza kumfasha mu marushanwa Yeah, no, I'm sorry. ndabizi mbabarire Shall I wake up Sarah? No. nkangure sara oya She said she doesn't want to come. yambwiye ko adashaka ko tujyana amarushanwa mudamu afite umwana w'umukobwa yitwa Sara umwana ashaka kumerekeza mu marushanwa I don't know what to do with her, Ash. ash sinzi ibyo nakorera uriya mwana Well, we're going on a weekend away, so maybe that will help. ndakeka twagenda muri ka weekend tukajya mu karuhuko wenda byadufasha umwana tukumvikana nawe bafite umwana mukuru ariko umwana ntabwo bumvikana This afternoon. sawa ndaza kumushakira umuganga na nyuma ya saa sita turebe ko byagenda uraza kuza Can't, I've got work. mfite akazi ntabwo naza kureba amarushanwa Yep. umugabo nta mwanya w'umugore we amasaha yose aba yibereye mu kazi sawa nta kibazo umugabo aba ari bize umudamu banza ibyo mubangamira nta muha umwanya bapanze ngo bajya muri ka weekend hakuno amarushanwa nta yandi nayo kurasa iminyambi ni target manota 9 n'abandi baracyakina niyo marushanwa umudamu yajemo tayari ni tournament nuko filime itangiye yitwa Everest mukanure cyane gusa murabizi sinyamapfunyikira mazembe ya mbere umutangabuhamya mudamu target mu 9 yagukuraho imyambi yabo Kate nawe ari hakuno I know she's talented, but you're better. ndakeka uriya mukobwa muhanganye afite impano ariko nawe urarenze To the finals. You can do this. Remember, have courage. ugire courage niba ushaka gutsinda Prize is kandi winitange Exactly. It's that mantra that helped me win a world title. nanjye kugira ngo ngere kuri world title ugihanganye ku isi mu kurasa imyambi byaramvuniye mwana wanjye ugomba gutekinga risks urakoze papa hagiye mu marushanwa n'abandi bose target bapima icyenda Liz abonye amanota 9 uyu mudamu yifite ikibazo n'umugabo we ntago atuje muri we kandi gutsinda amarushanwa nk'aya asaba kuba uri concentrated umutima wose uri kubyo ukora ubwonko nawe mu 9 ba Matthews wabonye 9 tayari mu 10 Liz Knight abonye irindi 10 arafora tayari nabona 10 wow atsinze umwambi wa kabiri abonye 10 Liz arongera arafora fora umwambi tayari abonye 28 kuri 30 Kate Matthews agiye kurasa tureneho n'abana 28 atangira kwibuka umugabo basa nkaho basera sinzi icyo bapfaga ndakwinza umugabo mwaka imbabazi kandi ibintu utari concentrated umutwe udatuje ntabwo wapima neza arafora
swate muri karindwi aratsindwa amanota asubira inyuma bivuze ngo hano aratsinzwe uzari inyuma Well done. koze neza Thanks. urakoze Hey, I was bound to beat you eventually, right? nari nizega kugutsinda n'ubundi Oh, I think you're off your meze game neza wana today. Go celebrate. genda ucelebrate watsinze go celebrate you won Second place is still pretty damn good. bisa nkaho wari umeze neza Can't seem to concentrate. ntabwo nizo concentrating ngo ntekereza ibyo ndimo ndakora How's things with Ash? ibintu ubona n'umugabo wawe bimeze bite Ash We're trying to work it out. turimo turageza kubikemura We're going down south for a short holiday with Sarah tomorrow. yari yansabye ko twajya mu karuhuko nyine n'umukobwa wacu Sara banza ari byiza muzaravuga You come down on Sunday. waza ku cyumweru I've got a lot on. mfite byinshi byo gukora ariko nzareba ko naza umugabo yapanze ko bajya muri ka weekend ntabwo umuryango uri aho wumvikana mudamu yapanze kuzana umwana kwa muganga ni ka Sara Everything okay? byose bimeze neza ra She wants to see muganga arashaka kubona umwana ntajya avugana na se ntiyumvikana na nyina Sarah. Sara urumva hari icyo biri gufashe kubitamo ekuteri ntiyumva na nyina There's nothing wrong with Sarah. Sara nta kibazo afite Normal teenager. ni umukobwa usanzwe ari mu myaka She y'abatineja doesn't talk. She's withdrawn. ntabwo ajya avuga asa nk'uwacunamiriwe Can't be normal. That's typical. ntabwo ayifata nk'usanzwe afite ikibazo kindi Anxiety. anxiety Stand. You and Ash are having some. wowe n'umugabo wawe mufitanye ibibazo kandi guserera imbere y'umwana niwe bigiraho ingaruka Are you saying that I make my daughter anxious? umukobwa ntisanzwe ibyo bibazo yabigira And ikibazo ntabwo ari wowe gutongana n'umugabo wawe muterana amagambo ingaruka zigaruka ku bana I can see you going through a tough. nimba unatongana n'umugabo wawe cyangwa se mwana asubirikanyije birangirire mu cyumba ntabwo ari kujya imbere y'abana Show them what? hari ibyo utagomba kwereka umwana Be happy. mwereka ugomba kwishima wowe ubwawe nka nyina uramuza imbere warakaye na se yajya kumugenda imbere akagera atongana ni gute se umwana yatuza mu mutwe ni kwa kundi usanga umwana yarakuze atuzuye nta byishimo yagize na n'ababyeyi be Could you go any slower, honey? wagenda gake mukundwa umwana arahagarara batangiye gupakira bagiye kujya muri weekend Yes. uzanye imyambisi It's a restring. yewe mana azajya apfa kurasa nta kibazo Okay, no worries. nta kibazo Fixing it. None of your business. urimo urandikirane ntabwo bikure wumva umwana ugasubiza nyina urandikirane ntabwo ari inshingano zawe kubimenya nuko bitangira gake gake ugasanga umwana yarasaze ababyeyi kujya gutongana imbere y'abana abakubita n'inshyi ibintu by'amafuti bidahwitse telefone irasona Hey Ben, what's up? bite Ben The Shanghai funds just landed. izankunga zo muri Shanghai zahageze Waiting for it to clear later today, but it looks like it's going to be the whole 30. ati saa tatu biraba birangiye Benny, saa cyenda na let's get Thomas paid his nice kicker on the deal. Have you told him? reka Thomas yaza kubikora Thomas ni umwe bateye ijoro ryashize He's not wamubwiye today. We'll give him a call. muhamagare I have it. He's not picking up. ntabwo arimo aritaba namuhamagaye hari amafaranga bashyira avuye mu bushinwa Shanghai Me? manza kikurakariye Force him out. It was his own choice to leave. ni amahitamo yawe I guess it was just bad timing on his. hari amafaranga menshi bakiriye avuye China And everyone can be a winner. saa Beni undi wese Try yatsinda him again. ndongera muhamagare numve You okay? meze neza na It means your work's done for the weekend, eh? wavuze yuko akazi kawe wakarangira tugiye muri weekend none utangiye kwitaba telefone y'akazi Thomas. mbabarire sheri turi mu gihe cy'umuryango family time umwana ahora ajunjamye asa n'uwahejejwe inyuma n'amateka kubera ibibazo ahoramo n'ababyeyi be ababyeyi birirwa bahondagurana batongana imbere y'abana bano ugasanga mu mutwe ntibatuje ugasanga umwana bamwita ikigoryi kandi ababyeyi ari bonjiji aha kuno afite akazi mu cyaro ko kuzamo muri weekend What do you think? ategereza iki Yeah, it's pretty nice. ni heza iyi nzu ni nziza umugabo ni umukire arangije igiye gukingura
barinjira. Za nzugi ziri electric ushyiraho code ikifunga. Gashyamba hakurya baje muri ka weekend. Umugabo ni umugaga. That's a pretty great view. Hano haragaragara neza. Bakigera mu nyubako bakira aha za alarm ziravuga. Nakubwiye inzu en electronique yakantu gato gakoze ku muryango kandi nkuremo alarm irasakuza. Haraceceka. Inzu y'abaturanyi bafata ibintu byari bisigaye. Oh, hey there. Yewe Heard the alarm. numve shari za alarm I buduha. entered the code. My apologies. Mwihangane nabona nibashye code. Anything, let me know. Hagize ikiba wamenyesha ni umuturanyi wabo. Niba abantu usanga aragenda agatura nk'igisenyi ari abantu babiri muri quartier imwe kure y'umujyi hamwe mugenda karuhukira n'umuryango wawe wose. Madam mumeze neza. Umugabo nimba yarapfuye iki n'umugore ntibumvikana, ingaruka zigaruka ku mwana, umwana naho arashunjamye. Mwana nyuma tumeze neza. Hey, why don't we go explore the forest? Twagiye mu ishyamba tugatembera. What do you think? Je ni byiza. Come on now, it's gonna be. Saba sheri ngangwa tugende mwambura telefoni. Umwana se ntibumvikana. Umwana nugukura no kumushaka urukundo ku ngufu. Papa amereza telefoni yanjye. Baje kurya ubuzima. Kurya ubuzima si iki? So kunywa kanyanga. Uba kuri jyanye byabada kimu wavuga ngiye kurya ubuzima kajya kuyabuza mangurutse. Dara abana bo baza kurira ubuzima. Ahantu hari amazi. Wabonye uve kuri bya byo n'umujya ngo ni Nyabarongo umugiye kurya ubuzima. Tayari. Mugabo kagoroba. Dash. Thomas Ash. All day. The Shanghai deal is closed, mate. Give me a call. Gahunda y'abashinzwe kohereza amafaranga yarangiye. Umpamagare nubona umwanya. Sasa ntabwo bazi yuko mugenzi wabo Thomas bari kuvuga abakorana muri banka yashimuswe. Uyamana mugata amafaranga yoherejwe umwenyeshe nakugeraho. Hari cyo twavugana ra? Ntacyo. I thought you promised no work while you were here. Wambwiye ko akazi kazakorwa ntuvano kuki uri kuri telefone. He always gets Mbabari. Maybe he's just spending time with his wife. Tom yatandukanye n'umugore we. Susan. Susan. Yeah. Yego. He must be. Byashoboka ko batandukanye. Umwana ntajya yicarana na se abari mu cyumba cya wenyine. Hey. Yewe. Just wanted to come in and say goodnight. Hari cyazo nashaka gusezera ngo ngenge ijoro ryiza. Umwana abe nyina abe se nanumwe bahuza. Everything okay? Byose bimeze neza. I hope you and Dad can work things out. Ndakeka we na pa mwabikemura. Cyazo mufitanye. We are trying. Turimo turagerageza. Nimba umugore n'umugabo byaragenze bite? Oh, Sarah, I'm sorry. Nimba ari kibapfuye Sara mbabarire. Sorry. Mbabarire mwana wanjye. For putting you through all this. Kugushyira mu bibazo nk'ibi rwose. No, it's not your fault, right? Ntago ari amakosa yawe. And it's not your fault either, Mom. Papa mama nawe ntago ari ikosa ryawe. Nimba byaragenze bite mu muryango? Kugira umugore n'umugabo basote. Get some sleep, yeah? Yeah. Ngaho ryama cyane. I've heard that one before. Mudamu avayo hakuno muri saro. Mugabo ntararyama. Second bottle? Uri ku icupa rya kabiri. Well, I'm celebrating. Ndimo na celebra. Let me pour you a glass. Reka nawe musukire. Buri cyo ngundira abazungu ari abanyarwanda bahatukana kandi akazo afitanye kari hagati yabo no kugenda gake. I think this weekend's gonna be good for her. Ndakeka iyi weekend irabanza ku mwana wacu cyane. Fresh air, Mom. I think it's the fact that we're all together for once. Wenda no bwa mbere turi kumwe twese hamwe. True. Cyane nukuguri. So cheers. Reka tubinywere. Cheers to us. Tumwe mu kubwacu. Mudamu aratereka niyanywa. Cheni, gezaho. I need more time, Ash.
Ash. nyene ikindi gihe Ash. So I guess I'm sleeping downstairs. Ndarara hasi. Please. Yego. What can we talk about it? Turaza kubiganiraho. Simbishaka. Ntago ari ejo turi buganire ku bindi bibazo dufitanye. Ya mu cyumba cyawe njye mu cyanjye. Nawe urabyumva umugore utangiye kurara mu cyumba cye n'umugabo mu cyumba cye n'umwana mu cyabo. Haba harimo akantu. Sweet dreams. Angels nziza. Sweet dreams. Nimba byagenze bite? Nijoro umudamu ntiyaryama. Kumbe muri icyo gicuku hari imodoka yazaga kuri ya nyubako imwe irimo Ash n'umugore we Kate n'umwana wabo Sara. Bazimya akamodoka. Bafite za binocular indeba kuri kureba neza abona umudamu ntararyama. Quel problème? Même homme yanzimu. Ouais, buretse. Uyoboka. Babantu bateye kwa Thomas. Haven't got clearance. Ntago turamenya kameze neza kuri tureba nde. Right. See? Ari hano? Yeah, Cyane. he's out there somewhere. Hari ahantu ari hano hafi. He'll text us when we're ready. Aratubwira niba ari ngombwa ko tujya mindani. Inzu yabo ni inzu nini. Udamu yinjira ubusaswa buriri. Mugabo ko yagasinziriye. Yasinze n'ibikweto. Tayari masaha ari 10. Ntibazi ko batewe hanze. Aba nabo baratekereza. Umva aramuziriho mwitonde. Wake up. Saa 10 za nijoro. Mana nyagasani. Braga says that they put the perimeter alarm on. You know the Like ambwiye ko hano hari za alarm. Code ya kwinjira yizi. Yes. Good. Code ndayizi yo kwinjira ku muryango. Iyo urwaye n'umuryango utazi code alarm ziravuga. Polisi kana yimi gatabara. Don't kill her, all right? Ufata umwana abantu bandekera utamwica gusa. Nago mwica. And we're up. Sawa tugende. Sara ari hakuno. Nago Kate. Yukuza yitonze azi kode neza kinguza. Arasaka gufuri najya gukinga shiramo kode kugira ngo bidasakuza. Kode ni niyogo. Muryango urakinguka. Gace gace. Muryango utikubitaho. Iyo kingu ugomba guticamo kode kugira ngo aramuzitavuga. Tayari. Bobo twajagajaga inzu yose. Ubwo bakinze nta wasohoka. Babanje gushimuta Thomas n'umugore Susan. Baje no kwa Ash. Ash yakubise icyo kunywa ziramucurika.
bitonze scotch ibikoresho babyitwaje fasha gutya bafite icyo ibikoresho bikeneye byose amarezo y'ibyombo tayari telefone ndazikupye ziri muri iyi nyubako zose ntago umuntu uhamagara polisi ifite za silencer ku mbunda ndani mu nyubako barashaka umuryango wose abantu bari mu cyumba bitandukanye gusa barabizi ko ari batatu umwana na nyina na se Ash, Kate na Sarah ku cyumba cya kana urwicanyi rwitonze araka nyina w'umwana Kate igodora tayari ko yakinjiye mwicanyi gake gake umwana arahindukira kureba yewe karatsakuza muzani isindwe mudama cana itara mudama ntabwo yari agasinziriye kugira gutya imbere ye Ash Kate mudama baramukoma ariko se ndanywa nkarota cyangwa Kate wa mwana ceceka mama Maria ceceka mada Kate mada yewe mudamu yahwereye inyuma ye urindi You're gonna do exactly as I fucking say. urakora ibyo ngusaba gukora nkuko mbivuze kandi damu barahambira kana barahambira bakubita imirunga hari igihe ujya kurya ubuzima bukakurya da no baje kurya ubuzima iyo umaze guhaga nibwo bagashaka kurya ubuzima waba urya inzara gusyamara umugabo barahambiranya bashimuta umugabo ndani muri cyavani We good? tumeze neza Put this in. ashyira ahantu mu gutwi Military grade. ubwo babita military grade Forest. Like ari mu ishyamba mushaka kuvugana bariyo bagumane You can trust me. nyezeri kanyana uyu nguyu mugore n'umwana bagumane sanga z'ijoro saa 10 mukanya burabukeye Hey, there she is. Welcome back, Katie. arakangutse urakaza neza mudama yari yahwereye But you know I can't understand why just ibyo muvuganemo ndabyumva nubwo iminwa ifunze abitegereza ndakubaga utekereza kuri scotch ku munwa. Look, hey, it's really simple. biroroshye Kate Do as you're told, or I kill your kid, right? ukora ibyo ngusaba n'utabikora ndica umwana wawe
byiza cyane munsakurize mitano umwana hari aho bazanye sasa Ash se w'umwana hari abandi bicanye hakuno mercenaries bagurwa gukora akazi ngwena se ngwena ngwino mu mbaraga kara chini uraho scotch nyagasani My wife and daughter. umugore wanjye n'umwana wanjye bari They're safe. bameze neza Babe. usaba imbabazi ongera akatinuza mirunga. What the hell is this? Biniki. You're a smart guy. Uri umuntu w'umuhanga. You are a smart guy. None niba ndi umuhanga. What do you want? Ushaka iki? Your money, Ash. Ndashaka amafaranga yawe Ash. Uri umukire turabizi. Your money Ash. Turashaka amafaranga yawe. Computer ziraha. This is a fucking robbery. Ibi ni ubushariko. See? I just said you were a smart guy. Navuze ngo uri umuhanga. But it's not really a robbery. Ntabwo ari ubujura. Urumva? It's more of a quiet transaction. No kufata amafaranga yakura kuri konti yawe yashyira ku yindi. Urashyiramo isasu. Fanya mbio mbio. Systems. System irari. Ni server eshatu. 3 different ISPs. Ni ISPs eshatu. Clear? Birumvikana. I can't. Ntabwo nabikora. Can't what? Ntabwo He has the matching set of codes to access the funds. ari umuvandimwe wanjye ufite izindi kode. He knows these codes, so I can't. Kode ze arazizi. Ntabwo nabikora. No, if that's not correct, the system shuts you out. It's not like an ATM. You Iyi ntabwo ari ATM tugiye kwiba amafaranga ntabwo byoroshye. get one chance. It's the right code. Iyi ni kode nyayo. How'd you get the code? Nese kode mwayikuye. Asked him for it. Twayimwatse. Barangije. Do it, Ash. Bikore Ash muwa mugenzi we Tom bakorana muri bank. Tom. Just do it. Bikore. Okay. Ndakwenyinze mwinyereka. Mugenzi we nawe yafashwe kare. Banamukuyemo ijisho. So, None I want you to transfer $10 million ndashaka miliyoni 10 z'amadolari separate account. kuri konti eshatu zitandukanye. Ubwo buri imwe irajya eshatu n'utundi duce. I need way more than that. Nkeneye igihe gihagije. Nta gihe gihari. It takes time to reroute that much. Rero ntabwo byoroshye gufata amafaranga kuri konti imwe yashyire ku yindi arenze miliyoni. There are limit protocols in Hari place. limite rwose hari manauza protocol zitarengwaho. Limit protocols. Yeah, I can't just transfer $10 million Miliyoni 10 kuyohereza inshuro imwe ntabwo byapfa koro. in one go. I think it's just $1 million at a time. Wena ni miliyoni imwe kuri buri kanya. You can take all the time. Fata igihe cyose ukeneye. But your wife Gusa umugore n'umwana and kid, amazi atatu nagera they're going to be dead in 3. baraza kuba bapfuye kare. Bikore mu masaha atatu dukeneye miliyoni 10 z'amadolari. Ni mafaranga benshi. Okay, I'll do it, okay? No argument, alright? Mana yagazana ibintu rwose. Reba ku mashini wa musenzi ukora muri bank utazi ibyo ukora. Turashaka kuri konti yawe miliyoni 10 z'idolari mu masaha atatu. Uko bigenza kose ntabwo tubizi. Bitabaye ibyo umugore n'umwana elemor rusoloro.com uko bajyana kwirimba vuba vuba. None kugira vuba bataricwa.
nabyiza saa 10 mfite ibitotsi ko ntabyo baragira se kandi baracakanuye nakubwiye umutato ni mubi ugakangura umudamu shari wabyutse mfite ibitotsi saa 12 kwageza saa 2 gikanuye kere ku buzima butari habi gitotsi kirabura kagabo kabari imbere nikavuga Ichi. No, you have got some spunk, Kate. I have to say. Utangiye gusubiza ubwenge ku gihe. Njo navuga. I'm impressed. Nanyuzwe. Wa mugore unagize imijirenge nakwicundeba. Do you realize I could do whatever the fuck I want to you? Uzika kanyu mwe nakora icyo shaka cyose. It's like your life is completely in my hands. Ubu buzima bwawe buri mu biganza bwanjye aho mvugira. And yet you still fight me, brave or stupid, Kate. Which one are you? Huh? Nenye umuntu ufite kutimukomeye cyangwa afeka mahitamo na yawe. Tujya kuri icyo cyose. Buri mu biganza byanjye. That's my girl. Komeza tuze. Byo kwigira idebe ubishaka ubishyira. Byo kwigira nabi. Impossible. Give me your hands. Meza amaboko yawe. Arabasize. Tuza mwana wanjye. Umugabo natangiye kohereza amafaranga. The program needs both our retina scans before anything can be. Izi program dukoresha dukeneye imboni y'ijisho. You don't get it. Thomas needs to scan as well. There are fail-safes in place. Nyene imboni y'ijisho rya Thomas. Zanan. Si imboni y'ijisho ukeneye. The hell is that? Jenich. Open it and find out. Fungura urebe icyo ari cyo. Kumbe imboni ya mugenzi numva ohereza amafaranga. Mugenzi nico bari handuyemo kare. We can do this the easy way or the hard way. Urabikora mu buzima bworoshye cyangwa ubukomeye. Ohereza amafaranga vuba. Ahubwo sana nawe imboni yawe tuyikurure kugira ngo code mode pass ijemo. Password ijemo. Rebanos kanura araritunura ijisho. Okay, Sarah. Kuramo ko yawe kuramo. Birabaza ariko kurura. Komeza. Burakata ariko. Hisha. Kira scotch ku munwa. Holy shit, Kate. I have to say you are one lucky lady. This place is fancy. Kicanye kuvuga afite ku maso heza kakana keza ariko umutima n'umukara. I just stand here staring at you two. I'll probably doze off and then God knows what will happen. Man is biru babeho kabisa. Hey, but no funny business, all right? Otherwise, I will have to beat the shit out of both of you. Nuka business ariko ubundi nakabakuyemo umwana. You know, I bet you it's automatic, right? Umva ibingi rwose na automatic. Coffee machine. Kaje gucana machine ikore kawo ubundi meninywera coffee machine. You rich people. Ndega abantu abakire you rich people. Umugabo ari busy. Dufaranga konti iri muri Amerika. Ajya no kuyandi makonte. BSK, KBSS, BBDK, banki zose. Torompirere, buri banki akura ibiceri. Soko Besako. Nta banki atarafite ibiceri. Aravidura. Man, tukayakorera bakayarira gatsi. Man. Ubu koko
Mazembe yirirwa mu gakinjiro akigira bayamutwara atanayareyeho. Azembe ni umuntu uzubayeho nabi yiguriza amandazi y'ukwezi akayirirwa akayararira ukwezi kwarangiye ati ngomba kwishyura bitatu ayanjye nuko kwezi narariye. All good? Yeah, no, everything is, byose bimeze neza. running smoothly. Good. Yabe yagenda neza. By tonight, you're going to be very rich. Iri joro raza kubura umukire. Batangiye kuyabarira. Baraje bakire mu masegonda. Mudamu narwana nicyo bamuhambirije. Kurarwa scotch. Cyo cyiza cya siporo no gukomera no kubunanutse. Yaragaca. Mudamu no umwihanduza cumu. Anayizana mwomore. Ubwoya bwo ku munwa buvaho. Umva ndeba. Aza hakuno mu cyumba kitari cyema amashenge. Azi yuko bahambiriye. Kabunda kurayo kuri table. Zakoga munzu y'abandi mama shenge. Ngaho cakuru arihanagura. Yumva ari kubisasi. You son of a bitch. Abana bo kumazi. Baby, I need you to run. Kumazi so bitango bagiye ku beach. Avuze you son of a bitch. N'umwana wo kumazi. Tayari mugabo kugira hano. Bagiye kare. Kureba neza. Pata. Abandarateri gatoyi. Nakigitaratara. Ayiwe bakubise Didi hafi kumeneka. Bakubise urutwe. Mudamu aratangira. Tayari. Nagazi kode y'umuryango. Oh mana. Ske. I bet you discovered all the doors are locked, huh? Nizero kamenye ko imiryango yose ifunze nta uca. Well, unfortunately for you, Katie, Katie nagufite tu ibyo bigira byose. Mudamu kuzana akubita n'inyundo. Zimwe akubita inazi bagiye gukuramo ibyimi indani. Kiba gikomeye. Ske. Yetonze. Urutwe rwamenetse. When I find you, Kate, Ningubona. I'm gonna carve my name in your back. Urutirigongo rwa rusigara murabura umunyamahirwe. Fucking listen. Ndagukubita isomo none utazibagirwa. Kumbe koko aha nari niho kigeze. Tayari kiratambuka natambuka. Kigaba gituruka inyuma. No muhanga agendesha uturenge. Inyuma y'ikigabo. Imbere inyuma. Cyamwumvaga kare. Sasa nataka uniambie. Agaro umutima ukomeye wari ufite. Really stupid. No busukwa. Ndaba nasumira. Jya kubita mwana avu fata inyundo mwana tabara nyina. Nakomanza gikubita inyundo y'ukura ariko. Meno musaya. Mugabo arahwera. Mama urakomeye ibaye nkaramba mu bisheki.
aracakaza udufunguzo. Imfunguzo cyari cyana zitwaye. Kingurira kana ndani mu nzu. Aho kujya bacike bagaruka mu nzu. Is he dead? Yafuera? I don't know. Simbizi. Sarah, give me some zip ties. Umbamenya tiko tuna mafungisha zip ties. Zip ties. Melabwa unafungisha baduhamije meze nk'amapingu. Bagufungiye inyuma no hava kuvamo. Ahambera neza abaru plastic kubuca baragora. None uhamberira inyuma. Wa mwana bastard. Yes, yeah. Yigira commando this. Abatira. Abatira nuri hasi. Yewe. Yewe mama urakomeye burya. Umugabo nawe ubufaranga imara vidura. Ubufaranga imara agenda bikuza buri ahantu afite agakonte. Dukura amajwi hano ntabwo dukora tumwe na tumwe. Status. Byatanye amafaranga arimo aravaho. Copy that. Sana byumva. We're good. Just make the transfers. Samureka ban transfer. Umugabo agiye kurwana bamukoma inoryi. Ndagukuramo inkongoro rakuramo ingoto. Utongera kuzana ubwo bugoryi. Okay. Sawa. Barasha. Mugabo wanjye ari iki? Kuvuga umwereka icyuma ubukerekana umwicanyi wabanje ugaca urutoki karagata kubwira umugabo wawe ari. Gicira hasa amaraso. Fuck you as well. Iryaga pando. You know, when Reed gets back, she is going to punish you both big time. Ati umugenzi wawe nagera hano mwese muri abapfu. Ari iki? Reed? Ready. Ready na mukobwa ajyanye boss. Ni inyamaswa, amani yaga. Yeah? Eh. Well, I can get pretty crazy too. Especially when you threaten my family. Umwana na umusazi ugerageje guhangana n'umuryango wanjye. Mudukanga. She's ex-army. Uriya mukobwa nawe yahoze mu gisirikare ex-army. Yakoreraga abanyesiriya. Who you're dealing with. Ntago muzi umuntu muri cyane nawe. Why didn't you ask mommy to one-time me? Wa mukobwa wafunguye nyoko adapfira hano. I'll ask her to go easy on you too, huh? Niko nagusabira imbabazi mwebwe babiri mugabo barire. Joel hats. Nabeze urwasa yarimo rurakurya. Kureba telefoni. No network connection, nta network azifite. Bashyizemo agakupa amarezo. Kuraho akumwana kamwambiriye. I need you to go next door and I need you. Ndashaka kujya kumuturanyi. It's okay. Can you come with me? Wahamagare polisi. Turajyana oya. Do this, okay? Wabikora. Genda umuturanyi umwaka telefoni muhamagare polisi. Agumaho. Ze nkubite scotch ku munwa ninshaka ngeze no kuntu ry'inkuhambira. Yewe mutabane twatewe afite igihanga iyo agiye atavaga skwa. Twasewe. They took that into the police. Okay. Utamagare polisi. Homeka mwana muto. Za kumuturanyi. Where's your mother? Mama ari. She's inside watching. Ari munzu. Ari marachonga ikibandi twafashe. He's all tied up. Yafashe umwe twamwambiriye. Is he really? Mbega kana gateye impuhwe. Come inside. Injira mama shenge. Kikagirira impu. Arace umuntu cyabaguzwa mu rugo rwe. Yegekaho. Now, it's gonna be okay. Nga icarira. Biragenda neza. Okay. I'm gonna call the police. Yego amagara polisi. Help your parents. Kujya afasha ababyeyi bawe. Sibyo? Mani shimwe turatabawe. Kumbe narwo n'urwicanyi. Gifite icyuma cyuzuye amaraso. Kivana telefoni.
kumbe dore nyir'urugo bamwishe kare. Wa mugabo wabanje kuvugisha ash bakigera muri quartier. Wateye ebyiri mu rugo rw'umukene ngo batera. We've had a home invasion. Kirivugisha kuri telefone dufite abantu baduteye rwose hano mu rugo. Yego. 5 Canby Way. Nuya ku muhanda gatanu Kambi we. Murakoze. Thank you. Murakoze. Kumfasha. Polisi ningirize. Ken. Riker, no response from the Raya. status. Nyene kujya kuri mu nzu bimeze biti. Yari mamagana mugenzi we Ken bamukuyemo kamwe mu gutwi. Bana nyagasani. Ntabwo arimo baransubiza. Bombe babiri. Keep your sidearm drawn. Stay 2 meters away. Utarenga na metero. Get outside now. Ya hanze ucungira hanze. As in the perimeter, no one in. Hatagira umuntu nje hatagira nusohoka hano. Nikanyama. You know, can't be calm, right? We've double checked all. Nta network hano zari. Ndabizi. Wait. Yes. What if they're compromised? What the hell do we do? No one is compromised. Bataza no bukurikirana wa musuko. Don't have their comms on. It happens. Mba network zirabura ni ibisanzwe amazo ajya mu. That's the job. Rezo nimba zabuze kora akazi kawe cunguriya mugabo. Paga amafaranga tuyabuwe. Mudamu gacupa k'amazi. Umukobwa avaye n'umwicanyi. Mama, mbonye mufashe. Marayika murinzi. We did. Bamagaye ka polisi oya cyane. Bari mu nzira. You got a real little soldier here. Hano mfite umusirikare w'umwana. I'm proud of it. Ndamwishimiye umwana wanjye. Ngomba kumwishimira kuko. Nibazi ko nacari icicanyi. That was Uyu muhombyi n'uwera. It's just some dickhead who broke in. Jesus. Mana nyagasani. What a complete fucking idiot. Kwakinyenga ikigurira. There've been a few break-ins around here recently. Hari abandi babateye hano se. I installed a new alarm as well. Hano mwashyizemo alarm nshyashya. Then again, my father would have said, Icyo datari bivuga nta kindi. you don't need an alarm if you've got good neighbours. Iyo ufite abaturanyi beza ntabwo ukeneza alarm ko zisakuza iyo watewe. Dore inyundo yishushanyije. Mudamu ageze aha. Did they say how long they were going to be? Hasi bavuze igihe bari butere hano polisi. Ngo? The police, did they say how long they're going to be? Polisi igeze kubwira igihe bugerere hano. Bambwiye ko ari isaha imwe. Isaha imwe yonyine. An hour. We're less Isaha than yose. 10 minutes from town. Abandi se barimo barakora iki? They must be busy. Basanga bafite akazi kenshi. Umuntu mbaza akabitekerezaho agace baguswa. Kere probleme. Rebye ikigabo. Si cyo cyo kwizerwa. You didn't ask me where my husband was. Ahase kutigeze umaza umugabo wanjye ari. Arakirasa. What's going on, Mom? Ibiki bijamerera. Sala utavahuri. Yambura mugenzi wacyo. Chida maraso. Well, I thought I gave a convincing performance. Ati rwose mwitwaye neza kumushyira mwakinaga. Fata umukobwa. Rangije fata kantu nundi mudamu yirwanaho. Kandi noryi ararimenye iriki ishaza. Kana baragafata. Ndamarangije za muri cya gikapu cye. Mfitemo umuheto niba yajyanaga mu marushanwa. Filime yajya atangira sasa. Ite kuri uwo mwana nta kibazo. Kijyayo. Mudamu ashyiraho akagozi. Uri hehe? Uri ko wapi? Ngwino Kate. Dufite umwana wa Sara.
umudamu afitemo n'imyambi indani bimwe yakoreshaga mu marushanwa uzurebe sasa imyambi ityaye kivayo n'icyuma. Kate kwa ryango kumbe yafuye kare. Drop the knife. Kiri cyuma hasi. Fucking serious? Uri seriye? Tayari urahinguranya atibaza nguri seriye to ucamo nguri inyuma mwambi mu mutima ayiwe nabyemeye kuri seriye mukina n'imiryango y'abantu. Cyo kujya ku rugamba witwaje agakoresho uve kuri dakimu ujya muri show yitwaje amabuye akajya kumena mikoro z'abandi. Kwaza metali kumena mikoro z'abandi ukwiye kujya muri gereza akarya ikigori. Umugabo atangira kwikaraga. Urakora ibiki? Ndasoje. Yohereje oya. Amafaranga yagize hagati arahagarara. Shaka kuvuga iki? Shaka kumenya n'umuryango wanyu umeze neza n'ikimenyetso. Umva nawe nyumva neza wa muswa we yabonye ko bakeneye amafaranga atangira kwirya. Ntayo mbana namenya ko umuryango wanyu ufite umutekano. You there? Yeah, uranyumva? What is it? Iki? This arsehole wants proof of life. Uyu musore ashaka kumenya n'umugore n'umwana bameze neza. Ashaka ikimenyetso nabyumvishe. Mick. There you go. Hostage. We need to move this along. Numbaza nimbo turashaka hano nona. Senze umuryango. Baza nundi wa mbere. Mugenzi Thomas bakorana. Tom. I couldn't do anything. Nacyo nabashije gukora. Bisho umugore wanjye Susan. Security protocols you put in the system, Ash. Ash, That's the authorities. You gotta fix it. Bikore. Come on, Ash. Ash. Just do it. Bikora amafaranga yohereza miliyoni 10. I can't. Agora abikora. Bashira misasu tumarase. Fix it, Ash. Or I'll kill right here. Ndamwicira cyangwa yohereza amafaranga. Umuvandimwe. Mushuti. Yeah, my word. Sanda bisheje ndayohereza. Turamubabariye. Utinde kandi nabwo tumumena umutwe. Mudamu n'imyambi ye. Shafite dageti. Rayaka yarashikwe kare. Byose hejuru bimeze neza ra? What the hell happened? Byagenze bite? Umva. That fucking woman. Uriya mugore Skills. yaraza ufite ubuhanga. I take care of her, but Rayaka yamukurikiye. come quiet. Ariko yaciritse. He isn't coming back. Ntago ari bugaruke umudamu nawe yihebye. That bitch is killed him. Manzi yanda yamwishe. Sort this shit out now. Mwanda. This is your mess. Uyu mwana wari bitamurije ngo yabaye ni kashe. And I'll do mine. Ndakumena umutwe. Now you get up there and you fucking get. Genda uzamuke hejuru nzanira ya mudamu. Arazamuka. Get up. Nawe kandi hagarara. Watch your mom die. Shakubona menye ko apfa. Sara. She's fine, okay? Ameze neza. Hey, why don't you come on down and we'll have a chat? Waje tukaganira tukabiganiraho neza. Let my daughter go and I'll spare you. Reka umwana agenda yenda kubabarira. That's very funny. Birasekeje. Remember, I'm the one with the gun. Wewe kari gifite imbunda arafora. Umwambaro atyaye. Ya myambi ikoze mu twuma ibu ukomeye. Tagati kitaranavuga. Urutugu rutarafata n'urukuta. Hasigaye akari muri saro. Ya Allah. Wewe nani pirao?
gake gake. Hi, Kate. Bite Kate. R4. Let her go. Mureka agende kuri umwana wanjye. Don't fucking move. Utava aho uri. Amahuri. Please just let her go. Umbare ku mwana wanjye agende. Put the bow down. Shira umwambi hasi muheto. Put the fucking bow down. Shira umuheto hasi. Manura. Get on your knees. Fukama. Fukama. Tayari. Shut the fuck up. Nawe funga umunwa wari uzingo. Don't move. Tava aho uri. Mudamu yivuganye babiri tayari hasi. Hands behind your back. Ngoka wanyabuna. It's okay, baby. Mwana intuza nta kibazo. Look at me. Debanos. Look at me. What are you doing? Fata agafoto umugabo arashaka kumenya ko ari muzima. Kuki kuko kubera ibinyambesha manza ariyo yicishije bagenzi bacu buryo isongoye. Who the fuck is that? Byo niki? Simbizi. If you make a sound, Nusakuza. do you hear me? Ndagusoza uranyumva? Komana. Kuki koko? Uko manze. Raho. Is Kate here? Kate abari hano. Yeah. Yego, wowe urinde. Her father. Ndise wowe uriya mukobwa Kate. You to come visit? Warure kubasura. Come in. Injira. Nazi ko abana bafashwe. Sekuru wa Kasara. Hari muri Rwanje. Uzaye kugera. Bana ba. Just what she says. Mwe n'abafungure. Kwari byakubwiye mzee. Just love family reunions. Jeza famiye kongera guhura. So touching. Birashimishije. Urutugu mzee. Haya, zakagalo. Mana papa. Toka hapa. Unasema nini? I told you not to fuck with me. Nakubwiye ntuyinishe. No, she's not. Babarira mama wanje. Umuntu webye gucyura mwa muntu ni nyoko. Bitagenda bitese. You're tough. Mfite umutima ukomeye. I like that. Genda byishimiye. Shaka nyura umutima ngo ikibonobono. Probably could have been friends. Twaba inshuti. I doubt that. Ndashidikanya. Okay. Sawa. I'm taking your daughter as insurance. Mukobwa namujye nka assurance. She's dead. Uhamagare polisi gatoye mukobwa ni umupfu. She's dead. Do you understand? Uranyuma neza cyane nakumva. Mukobwa baramwitwaje. Sigara mu nzu naso ukuboko ko barashe. Ndimo arashyiramo imiyaga. I'm being merciful. Arimo araba masi. Nuko bagirira impuhwe. Kandi agira umudamu isura. Thomas nawe araho bamukuyemo ijisho. You good here? Yeah, almost there. Harameze neza cyane. Have you got a spare clip? Yeah, sure. Ega muvandi. Hey, any plans with your cut? Ya uzakoresha iki? Come on. Kazi ngaka dukora. Like this? Don't tell me you haven't thought about it. Nta nungura nabitekerezo cyuzakoresha amafaranga. A Ferrari. Uzagure mu Ferrari imodoka, sibyo? Ferrari. Ubarida kemu bahaye miliyoni yahita bara amabuye arimo. Guhita bara amapaki y'intore. Umudamu arimo arareba hakura amafoto y'umugabo we arimo ararota ubwonko buri kure.
akabona mukobwa ngwino akebuka muzehe burya bamuhaye isasu muzehe ntabwo yapfuye bamuhaye iry'ibondo ariko ntabwo amaraso arashiramo Kate mwana wanje Kate Dad. Papa. Oh God. Man. Hold on. Ihangane. Hold on. Daddy. Ihangane papa. Kura amaboko inyuma. Ko aricyo yafasha. Remember what I said. Ibuka ibyo nakubwiye. Iki? Have courage. Get your family back. Uzagira imbaraga mu buzima kandi ugarura umuryango wawe. I can't. She broke my bow. Yanavunnye n'umuheto wanjye. Bow's in my car. Nanjye mfite umuheto n'umwambi mu modoka yanjye. Kora ibyo uzi. Ndakunda mwana wanjye Kate. No. Je t'aime toi. Avec toi. No, Dad. Oya papa, wigenda. Dad. Papa. No, Daddy, please. Oya papa, please. Yakarenze muzehe. Ukuntu abazungu barira neza sha. Ntakurira ngajyaho yabire muri silence, muri discipline. Nuko ashinyiriza. Ariko ari umunyarwanda. Harapfuye. Agahuruzuka n'amaduka ajya bagiye kuza kumuzura. Kurira bitonze. Kajya ni hendi guhebeba. Nta gusakuza. Banyarwanda barayiruka cyangwa arazuka. Iyo bageze kubazahirwa baba ari urundi rwego. Arita kufa mama nangaye tunapendaga makayabo na ule. Tunapendaga makayabo. Amekufa. Mwambie kalitie yote. Bakuje na makayabo na kanyanga yabo. Ukibaza makayabo na kanyanga birazuru wapfuye. Narome none yigeze kubadijogo mana mama. Barira babara boro na kintu cyaye bagusigira. Arapfuye twamukunda kari kiriya nzu yefu ntabwo yari yakuzuye kugira ngo nayo yuzuye bayitsindire. Yari afite imodoka yari ifite piyese zikiri nshyashya kugira ngo bakuremo piyese. Madamu namubwiye kuteri nta kindi umuryoga batera umubare. Yari afite akamodoka gashyashya twakuramo shampoma. Madamu atangira gutrakinga. Ndabafite areba baberekeje. Sanga muzehe yitwaje hakuno ya myambi bakoresha muri siporo. Bazana agakobwa. Mwana wanjye wiza. Umeze neza? Bayasenyene witeta. Kala chini. Mwana wanjye ni mukoreho. Worry about her. Ibyo shawe dutera impuhwe. Transfer amafaranga. Fucking transaction. Where is ibiceri? Where's my wife? Mugore wanjye ari Alive. ni muzima. Just. Singuyu. What have you done to her? Mwamukoze iki? I told her a fucking lesson. Namuhaye isomo. Pare ibyo ukora. The last million is transferred. Miliyoni ya nyuma irimo irajyaho. Nijyaho. Yarangiye. It was the right thing to do, Ash. Ash ibyo ukoze nibyo byiza. Mushuti niwe uvuga. Barebye neza. Kiravuga kumburuga banagura urashaka amafaranga. 10 ziruzuye. Dollar. Sawa. Bakata dupingu. Well done, boss. Byiza cyane boss, kumbe mugenzi we mugambanye. Dara Thomas. Watumye Thomas.
You're behind all of wari ubiri inyuma byose ukwicara n'umugore wawe wakoze ibiki ijoro ryawe se nawe arikuyemo kari agakino mister twasha iriya ryari ry'umugore wanjye bakuyemo umwe barashe filime itangira hereza imbunda sha urangambaniye mwana utumye tuyigambanira umuryango wanjye ushyize mu kaga mukangaratete ni gute watinyuka wakangamba nanjye ukambabaza wariryamanye n'umugore wanjye Ash unca inyuma n'umugore wanjye nca inyuma cyane nari mbizi ujya no kumbyina umubyimba umbwira ko wari unabizi yari amakosa wa musenzi we umugore wanjye yarapfuye kubera wowe urikunda ushaka kujyana buri kimwe mwari umugore utwaye n'amafaranga wanjye business uryamana n'umugore wanjye cyo gihe ubyishyurira wari ufite umugore mwiza ukamuca inyuma uryamana n'uwanjye aho nawe muterere ibirwara tutanazi aho mwabikuye ntangaye buri umwe ngo yatsinda kumbe madamu Kate arimo arakurura ahantu baherereye Kate hakuno sasa cya kivani binjiyemo umugabo arakibona ndani yitonze aza kuri cya warehouse cyazi gishaje nyamunini bouncer mwe mu rubavu kire ku rusasu ntago yeguka fata undi mwambara atamika arafora ndagati mu mutima ayiwe bari batangiye kuyabarira kuyaguramo amamodoka fuye nta n'irindazi ry'ijana ndani bari mu kizu gisa nkaho gishaje cyabikwagamo ibintu ni cya warehouse. Kane and Riker are dead. What? How? She killed them. Tayari umugenzi w'amafaranga ngomba kujya kuri konti. Madamu arimo arareba neza. Acaho yitonze. Tagay umwambu caho. Yenikira. Babona ko batewe. Madamu Mariano. A bit longer. I just need to confirm the trip. Umba mareke mumpangamira. Don't mess around. Baniragize. Bumbe Thomas imbona yigiyemo bwa nyuma. Barakokinga. Mwambara squase. Arafora turare aka manda yacu uragato ifa kurasa utarafa bakiri muzima koko mwambe kugatwe neza
maze ndore mukuguru ayiwe ariko udamariseriye nk'imbwa ry'uruhu ejo mu gituza yewewe ni ukubica urusyorongo amafaranga arimo arajyaho arabura ya nyuma Finally, it's confirmed. byarangiye So it's all there? yose ariho nako katukugambanire Don't even fucking try it. utagerageza kuva aho uri kavayo papa imbunda arafora yawe mugongo inyuma gata imbunda Sarah meze neza ayiwe akururira imbere umucamo n'uroko kurabura umurame gupfa biraba biri kure reba imwenge mu gituza watera intambwe 20 wabura ikinyi I got this. It's all good. byose bimeze neza Be careful. witonde sheri wiyiteho karakomeza Yeah, that's not Commander. Dad! Watch out, Dad! papa inyuma yawe egera fata umugozi kabure mu ijosi shaka amafaranga yanjye shaka gutyo gusa tayari imigeri aramusoza ayiwe mu mashyamba uyu nawe aracyagendana muheto we ayiwe turore kandi n'ibikweto tayari Tawe ha batangira turore kiramukomo buye ry'umutwe cyuma mwitako That's for the arrow, bitch! bona umwambi wanaye birahwanye ujari gwena hano sikimufata umunigo
Yagabe birangira gutya usasha. Para gufata kambi. Ya. Biranga. Mutero muri gumudamu araririmbura. Tayari? Ya, tajya kumva kana kamuhamagara. Kabaraga karagaruka. Fata umwambi. Mucome tumwambi mu rutugu. Sesye. Mu gituza. Ariko mana. Bura nta mwicanye ukunda gupfa. Mwambi mu kiganza bifata no mu gituza. Ah. Tayari. Damu nicho mumwitako. Basi bose arabivuganye. Yirwanya ibishoboka. Koze byarashoboye nk'umuntu. Kate astangiye guhamagara Kate. Kate? Baragwereka haciye ukwezi kumwe 1 month later. Sarah? Mugenzi family yarongera yiyunga. Yeshimye noneho. Kuguru kumaze gute? Kuraba ariko nagari cyane. Umeze neza. Hey guys, look. Hey, murebe hakuno. I found sea urchin. Wow. Harakantu mbonye kavuye mu nyanja. Did you know sea urchins' closest relatives are actually sea cucumbers? Cucumbers? Not those cucumbers. Oh. Baragana mugenzi n'umwana barishimye. I like seaweed and sushi. Kana wagashyira muri sushi. Sushi. It's Sushi? No. Ni sushi nagari sushi. No muryango wishimye. You seem happier. Hako manza yishimye noneho. True. Niko kuri. Naho se wowe. Us. Twembi. I've given it a lot of thought. And? Yeah, I'll give you one last chance. Ngo amahirwe ya nyuma. But God help me, Ash. If you fuck up again, I'm probably going to have to kill you. No man mbabarira ko nongera ukazana ubugogi bwo kunca inyuma nzakuyicira. Mugenzi nibyo bari barapfuye. Ariko ngo amahirwe ya nyuma. Bongere biyunga abane neza. Ew, guys. Yewe. Come here, Mom. Mozako na mama. Mugenzi family yarongera yiyunga. Barongera cyane ibyishimo. Bari baraje ku beach kujya barya ubuzima. Barebe ko n'umwana mugenzi yagaro ibyishimo. Namuze yaje hakuno. Batangira gukina. It's easy pretending our world is not ending. I'm not scared. Umuryango mwiza. If it takes Undi ayo mwishimye yashizemo. Nabizi mwishimiye bicana ubu mwatanya batatu yashizemo. Undi kwitarangira. Yacekaye nukagenze. Mumva gasankana da premier kuva muri Giti Business Group. Abagiye mwakoze kuza murabeho. Ndabakunda cyane cyane. Atagici kuzikukira ndacyari we Samano. Hasta la vista. Mwatuye na Mazembe kamugeraho cyane. Right.